Mame Mao Akwaba and found Bragana in same TVGH so offer me Adjoa searching. Odiaheneken e pa cho kan biem o kan biem. Said ya temu dia boa binom wo ma we mu a. Enka afa ya nso ya sen ya no. Anke ya nso ye bedi bia manfa so abaso no. Amaye no. Ya keken ya no atum. Kan biem o. Kan biem na nyamete ase mum yenkotie mra. Muye amanyofo ni bi enyomu nyina muye nya hypocrite me hu bi da atenie boa mo dia mo dia san kwan krom ha ena na muzie nyai e fa wo na wo de ye nyai okoto de ne boje nyanya nche de ye fa nko ma nsa bi pedo asama adwumu ha sa tentewuro ni so we Odiaheneken kan biem yeti wo ma we mu mankofo dinanado ne ba wo mea tem kofo kula wo fira abenwa konwa no wo firi so da enipa timi di atemwa di papa yi bi ametimi ka kire kofo se ne poni nti na ne wote wi che mu no ensam de yeti bi wo kuro yi mu ene de wo kohim keke kura yese IGP ni abechew na ya na mesum enipa bi se enipa wo ye nipa bibia betimi ato na enipa timi de mmela hye ne nsem se won de obeka obi kasabo ahye ne nsem areto ewo nyame nsem na wobeda na wansole a ukobusa hwan ase nipa bia yo mu sa ase omu de omu yale ntimi mmɔ wo mu wokwam tumi ene wo mu sa ne binom etio enka me hu ye se o kabi ma minka bi nka de anye no mon condemn afane nyina radius amafo bibi ti se ya titi a waye se belui ya titi mitina ni radio station minim se journalist and some trafo create me your politics ka and some trafo se hwan nem journalist for and come on mu gina finfin ahanya na maka and so na de wo mu ayi wo mu ho anim ni asofo bi no ayi wo mu ho anim say yes ye NDC sofo ye NDC ayi journalist aje mensam mpo na ayi yetna wo mayi mu NDC tiktokers mahama ba e de bia me kase na TikTok ni wo oba ne first one na TikTok ni wo second one we na TikTok na do mo penso na TikTok ba ye ne akola kete no atwefo akola bi koto nsuo gu rubber mu se eyanwa 10 series e fa ho die kufu ado atem enye atem die ketwa wo man mu yetna hamma obi di jemba etimi die kufu ado atemwa sa ani tipase se etwe ohye bodamfo aham obi ankoche na obi amono obi enti no okafa ne hudi yete amalesa gbo yese obi di NDC Porsche chese bebile kwa up to now mugusu di atem obi atwenefo a yankondem obi a o by drew so na ke yenso ya sen ano sese kan ya no ke ya sen animu asen akire ke ye di betwa ha ne ha enso ya ke kasabo ahye yem na me se nyame mmele ene melepa bibia wo nyame nsem se de ejeje mpo a wadi ku ba gi akonwan anka ne nsem a enne mpo wonte atiasefo asase so a waje mu ato aposo wo ye den ubejem bibia wo nyame nsem bibia so wone mmele osankanfo nwoma wose bibia wone mmele enti monyele mo na yatemudie aboamo atemudie aboa bi wo man we mu papa by edu se ebeboa obi nso ayese yakan yakasa aboa hye wo kan yebechi wunti na nyame ti ase areton so wo nyame nsam ne nanama bosumfo president ya wo beka ya ase a mami me ka so abon ni se wa ba akotene fie 8 years uba ya konyo first term no kra es mi wi anya bon a hwan na be de wo yi unim dia na so minim say president no say jangro min call hoda enti na minim se sa na niam ate wa betina konya so 4.5 years okoi 8 years akhwe se dia ayi nana kufuado ene Dr. Bawumia mu babu man wansu ahwe am film wasa ba toto papa so na ya ni kan hwe va konsensem no no am say yes ni spokesperson say omode be court omode demonstrators va staff demonstrators ne be court ana hwa no de no court hu we e ba say joma ama pese odi va koma Ibrahim Mahama
anya no ana na wo ka no ya ati me de no mo ba ha sa ya mo ba ha no dwa kwa adwuma efo no mo ba ha no ma be hia dawru mo kan na me say no kan me say em say Ibrahim me say yo mo am mo kan me say mo nko kama se anya ne no ma koma se na mo nko kama se mo a me na me ko kan da bia ye fa me ho tan nyesa mo nko so mo wa no mo wa kasu ni ho abri a ye kan se Kufuado ban Koton Senate a hotel da Mabren champion no any organized labor na sorry any TUC for and no declare strike na then na Ibrahim Muhammad ye yes ye Koton Valkama na me na oba osora modi mi so akwana ba o ha se me na me ko kan na me se me ko kan mo kama de adwuma efo mo so mo nim se sa de a mo kama asem ti endra o ma ko kan asem wado beba nye na wado a o mde abe Ghana say ajapade document ya na ndisi for opposition no ka ho asem no wo mo na implement wo mo na no matrasi asose de omba ye Ghana President Mahama me nye me ekoso we nyina no me hu ni say Ibrahim dio da mama jo Mahama ene ne crofo dia Azuma resources jo Mahama ene ne crofo dia valko ya wo peye odi oyi jo Mahama kese eye kwan offer so apɛ enema gu ho se be o call retirement ya ono ankasa no obeli big e wo Ghana ha enti we ya Ibrahim dia nyina eye jo Mahama dia ni nua no de odina ye conduit odina na ye conduit keke ena ode efa o manager pade enti ba wo ba ye no eye o manager pade na offer but Ghana for kan akoma nto yem se ye wo man ya tumi wo president ho wodi ni tumi ya wonya ni ne no fa ne ma no a atuna president foforo ba betumi age ya ade amamfa nko international court of hwanhwane ye beje ade nti wonde onye ni mfiem ye ni akai onfa emfum o manager pade na onfa Ibrahim din to so na okwa ye beje ade nso because Ghana ya ntoma no nursing trainees ya mo techima akroboyi in fact o ma we di mo ya wreho but edu me bia me no eba nursing trainees and also nurses any teachers asemo a edu me bia me passionate wani ma bebre ho but em nwa say eba se nursing trainee and also nurses any teacher for bibi ba no musu and Adwo Mahama omonya me mobo me ba yo teacher ni yentua ne ka wa ya adwuma ekobe 2 years ni yentua ne ka owa no afrew na wo kakra wo na de bia sende no no de bia todua na de no de bia fa ka akodwuma but still ya na omonya mobo because adia na do dan Kufuado ne Dr. Bawumia ye ma nurses nursing trainee teacher trainee and teacher for na wo mu yi wo mboni aye no wo mu sunu ma wi na ebo wo mu no Nyankopon eduruma bi a o jama niema bi ekoso na nipa de yesu nyansa na se oti ho wo ye obi a wo kɔ nursing training akosua de wo kɔ teacher training abesua de na aban bi aba se o me de mama bibi kakra na anya bi akra beto handhouse ene nyama niema bi na odi mamo na obi be dada ma se me de me ba me na me domo ono so na yi free ho na nurse ni timi koje alawad kurani sanu no aye ni sei alawa no di age but aban de ntoma mo na omu hura Kufuado ni Bawumia ani MPP enei ana mo ye demonstration a ni ate agumusu ni ye bomo musunu mo wi a na bomo no nti enya nwanwa godo ma ti ya nyamia ni abokode nyamia adom ahoden e wo ho se mo so ho ye nyamia adom akanya aka omo tena saa pa no ebiso enti mampani clearly no ese adie na mampani no tu mirika edi ayenti a na ni abre appoint Supreme Court judge for na in less than 2 years one appoint judge for 10 edi mako Supreme Court nkwa so okwa court of appeal ni other court na over 90 to buy over 100 justices from the lower to the highest court na odiaba mampani ni ba ya fedie odimirika gidi adenti a or the tribunal system enso eba obia ka bibia osugo ntie tribunal gidi parliamentary pass tribunal bill no ene ye set up tribunal
yɛn so ɛba gidigidi akasa obesan na no so take effect na ayɛ adwuma enti wo hwɛ sɛnea trend no ɛkɔ ɛne sɛ ne mekɔ in fact adeɛ no kɔ so a third-term agenda no ɛkɔ so ama NDC national chairman Johnson Asiedin Ketia any general secretary Fifi Kwete ɛsɛ mo ba abɔnten ɛbɛka sɛ so we be call third-term dia and the new party we ticket so and NDC ticket so otumu sɛ ɛyɛ adeɛ a nkrɔfo atena dan mu abɔpɔ na Asiedin Ketia enso nya president obedie Fifi Kwete enso so no ya tse Asiedin Ketia be fan running mate nti no so ne bonyu so ɛsɛ mo ba abɔnten publicly be fighting on Mpani Mahama ɛka kyɛ ne sɛ you will never ever go for a third term on the ticket of the NDC. In fact, Fifi Kwete podie, omo ane push sa agenda no, or from say omo ye hypocrite, or some ye the bootlickers. Na omo so adjectives di ma omo. Enti eko, ene me ka say cases na ko Supreme Court no, edumi nsa. I say ye dey court challenge the term of office of a certain president. Say Mpani Mahama ebetimi akọ third term. Mpani se Ghana fonti ena moye say dia munyai wa bebu my pen yenim omaya obuye yenim said ya na keta hye ene proye adokro waban no because ya hu kura no ma me loreta Vivilamti Sraj obode Sraj fosika wasa ne sirim o de ne betena wasoye ya hu kura ne hu se obi ti se afiri yankra ono so okọ Brazil e Ghana fosika e wasa ne sirim ono so o je ne betena wo nchen Yehu kura no yehu krofo edi dwirim bebre de papa so nkwanta kwan yehu said ye call so bribe a wogi ye ewo Burkina Faso contractor yi ho yehu ni nyina yenko to plemra yenko say Suba Info Solutions Jida Sada hwa yehu ni nyina ana Ghana for ma okotena fie ana the propaganda any entro esande aba aban mu and now ba ye ubeto IMF program IMF for free Ghana ha say coin no and now san wanya final approval enso no wadi kan ewo amansa dwa so akọ borobosia $1 billion wo kwa akọ borobosia de aba enne Ekufuado AC dormitories Ekufuado ema school ntade Ekufuado ema aduane menkoradie Ekufuado ema books Ekufuado AC dining hall bibia ema school fo a wa mo besia kapre Ekufuado fund free SHS from Ghana ye annual budget funding enne oba abemu no less than 2 years what do man say dwa so ekobo besia $300 million ese o de be free SHS o say Ghana for bo double track first year beko afedos 2029 enti bibia kire say amemu no nya ade a obetimi abu enti enipa kra na efre say na tete minyan eno bi agai enti enada ho say obi be ma akọ tetem ewo Ghana enye yie Ghana for you buo soronko e de my constitution na entrance speaker of parliament akasa wakache Supreme Court ni say they shouldn't overstretch their mandate speaker of parliament Adam Babin wakache Supreme Court say sa cases na be go manim no omo hwe omo humusuo na omo stretch your mandate na koka say Mpani bi nko tetem Ghana it won't work so party ni chairman General Secretary say yempene Speaker of Parliament say yempene Mpani Ghana for nyina say yempene unsendra wa wo favor akola Musa Dankwa ekwa the report about say 63 or 67% of Ghanaians say ko 2 terms na yenim say o number yenim say adwuma no ntimi nye but aja na MPP ho aye hin because of anima binti and na wo de entro ene na ada aba aban mu ye 2 years we 2 term na wo wi a